Wengane zothempela sifuna lapha ngamalungu womkhonto wesizwe njengoba ke ebambeke imashi eThekwini esuka kubhoda engenaphathi ke enkabeni ngeyeTheku bafowethu impela ke amalungu ke aphume ngobono ngibawo akhona phana ngeduzane ke neTheku njengoba ke enabo kube ikhala ke ngazo lenye bethi cha impela ke we is my vote uyisona ke isiqhubula ke eso suku ke wengane ke zakwethu kodwa pha masikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke isinshelo yona ke inkulumo ke kaAthazwana njengoba ke ekhona phana kuyona ke imashi ake nithokozele ngale number zaseParliament uqala ngokuthi uIEC scientifically usitshotshela ama numbers angeke asinike imajority kwaZulu Natal. That's why sisenkantolo because sitshotshelwe systematically ukuthi u50% isingamreach. Siyawabonga lamavoti abawabalile in any case awethu. Kodwa siwafuna yilabo abafihlile. Yes. Yilawo abawebile. Sisenkantolo ke abantu ke bathi hayi umkhonto withdraw icase nasi withdraw. In fact uIEC uyifaka enkingeni kakhulu ngoba safaka amaphepha barespond bayifaka enkingeni engaphezulu kwale kade siyicabanga sathi sifuna ukwa-edda kamaphepha manje after sebebona sesifuna ukwa-edda sebethiki ke manje sifuna nikhulume ngaloko kokuqala musani ukusijaha ngithi yitho sifaka icala Yep. sibafaka enkingeni ke comrades because sizoluwina lecala lama elections azoqala phansi sifuna ukwawonisha nalama kancane bagange ngempela futhi one bagange because ilip enani ibhala njengama party agents ukuthi sithola inamba engaka ayifani nenamba ecapture show IEC yabona ke masenza izibalo throughout the province and throughout other areas ezingekho la kuyiprovince sineyinamba ezisitshela ukuthi ufuna ngabe u2/3 majority esasimemezele sinawo number 1 lo but number 2 sonke uma sisebenza ngemithetho esilawulayo no IEC unemithetho emlawulayo Yes. baphula imithetho okuyiyona eguide ukusebenza kwayo so yipi kanti le mithetho eguide ukusebenza kaIEC uma bezophula the very same laws siba expose le because siyifaka icase on the basis of ukuphula imithetho okuyiyona ebaguide Yep. now sizoke siboneke inganekwane sobe siyenze enkantolo kuba yihlazo ukuthi sinabantu ekufuneke ngabe basigadela umthetho bagade ukhetho kodwa yibona bakuganga now ufuna si-understand heke akusukuganga okunormal bathunyiwa abelungu ababahendisha Yes. abelungu angeke bavumele unqamalala phansi because bayazi ukuthi kusho ukuthini maphethe unqamalala funeka zonke izigebengu kade yiganga siyibona Yes. mara wesibili bayazi ukuthi akabafuni abelungu and nani funeka ikujwayele ukuthi abelungu ngeke banithande nani because niyi-product yomuntu ongabafuni abelungu uma umthanda umlungu funeka ushintshe namhlanje Hey, Nkosi yami. that's number 2 but number 3 comrades uma ngabe kuphethe umkhonto wesizwe South Africa isithunzi somuntu omnyama siyobuya Yebo. funeka ucheck-ke abantu abafande iANC ngama-elections abantu abafande iDA Yes. abantu abafande iIFP Yeah. ama-million labo bantu bahendlishwe endaweni eyodwa eStellenbosch Hey. so manibuka leya GNU i-government yama-puppets Yes. uRamaphosa there is nothing azoyenza engabuzile eStellenbosch Yebo. uzobe khuluma kusasa enze state of the nation address usibhalele kwasona so la kwaZulu Natal is the same thing iDA iIFP neANC inama-handlers afanayo abelungu basisteleni so must not be confused this is part of umzabalazo omusha umzabalazo wokulwela isithunzi sethu njengabantu abamnyama kodwa sisodwa lesithunzi singaphansi so into esizoyenza-ke la enkantolo uhulumeni Yebo. kodwa nikwazi futhi ukuyigada emakomiti angithi manje yithi esiphethe umbuso kufanele senigade Hawo. ukuthi nispenda kahle yini abantu imali yabakhokhi bentela uma nithi masithi sifuna i-service delivery iyaya yini kubantu manje ngoba likujwayela ukutshontsha nisafuni nokuthi siphathe amakomiti ekufuneka nigade Oh, yes. asikwazi ukuyivuma that's why sila enkantolo ukuzoqinisekisa ukuthi i-transparency i-democracy i-rule of law
nendlela ekuspendwa ngayo imali abantu bakwaZulu Natal kuyababhenefithisa yini ilento esilethela enkantolo so ke comrades ipostponiwe ngoba bafake amaphepha izolo ebusuku banika amaphepha sabanika isikhathi esiyinafu from last week bayihlalela ebusuku base beyaphendula ngo9 ebusuku bathi namhlanje bacela ukuthi ipostpone ngoba basafuna ukuyogcwalisa amaphepha amaphendula eseyishiwo base bephendulile ke umthetho wenkantolo uthi nathi kufuneke siphinde futhi sibhale amanye amaphepha acorrect izinto abayishiwo so si-instructeka ama-lawyers ukuthi sizokwenza lokho inkantolo isinike until lesihlanu siredike thina ukwenza njalo so sizobuya-ke ngedate abazosinika yona size la enkantolo amsure sobe sibaningi kodwa-ke sizowina sizele thina ukuzowina asizele ukuzodlala enkantolo kuwesi-ke masihamba nondaba ezinto sihamba-ke namakhosi sihamba nedlozi so hayi indaba yokudlala iy'ndondo ey'nkulu indaba ezinto sohlale njalo sibonga ukuthi usigayidela ngaphakathi ephalamende sibonga kakhulu comrades amandla hayi ke ngelezo siphela-ke zinjalo-ke izindaba besiphelele zona kuyona ngembuso sithi MTV sithi nje impela-ke ake sehle ngokubonda idibane kuyona ividiyo elandelayo